Ege. Bafowethu njani? Happy New Year bafowethu. Happy New Year my followers. Happy New Year bantu abangithanda ngokweqiniso. Bafowethu mhlawumbe angiqale bafowethu ngibonge ama messages bafowethu engawathola kunina. Ama calls ama DM aku TikTok bafowethu TikTok anguphendula umbhedo. Leke ngethi hi unjani? Lento leyo udoti leyo amasimba lawo. So cause asibona bangani. So ma uzo DM be specific nje unjani Mgibe nakho finish. So bafowethu angaya futhi ngibonge bafowethu abafowethu abeqiniso esabhongayo nawo bafowethu emswaneni bafowethu ngiyabonga ngenza kwethu ngibonga bafowethu uwanda bafowethu kwaliwa umthathi bese ngibuya la bafowethu wonke laba basho bafowethu izinto negative ngezinto ebhedayo ngesimo bafowethu into engithanda ngokufa hamba kanje kusasa kukithi alala nganxumalo kwasibiya kwasibisi kwaZulu kwaZungu kaNdwandwe kwaNtsele yabona kwamncube yabo kwaNcube bafowethu ukufa uyahamba kanje. So bonke futhi abasho izinto ezimbi bafowethu I wish them the best nabo ukuthi bafowethu bengafika kulesi simo lesi bafowethu umuntu ake afika kusona ebese bafowethu ngibuya lapha ke bafowethu bonke labo gezisisu abathi ena ake niyekeni Mgibe ukuphawula ngumaskandi ngoba ngicule udoti loyo ukube awuzela bafowethu khona umfana bafowethu wale eMnambithi lo mubi okujumenzi olekhanda nje onesinye ngathi baligeja ngeTLP awuzi so bafowethu uma kuwukuthi abaculi abanjengomenzi abashaye ialbum kaDecember bafowethu le album ka best kaDecember ile so the reason why omenzi olimiti okhuzani oAlimgube othokozanla obabo uthokozandanga obabo Shwi mhlawumbe nobani ama NND uyabona ogqizile osaliwa onjoko omdumazi uyabona omroza becula ingoba umculo wabo bawufakela ukuthi ulayelwe yithina otherwise ngabo omroza bangena endlini baculele umndeni yabo bengarecord estudio ngabe imfeze emnyama ihlala endlini nomkayo omuhle ompofu iculela umkayo endlini eGoli nomndeni wayo ekhaya ingakhiphi album imfeze emnyama ikhiphe album ngoba sizobifuna usilele thina oMgibe maqede simncome noma simgxeke but constructively yes ngathi mina akekho umuntu mina futhi akekho umculo maskane ngenze imgxeke but ngizomgxeka ngokwakhayo ukuthi njoko mfethu awulungise la there is no way ukuthi bafethu ustability angabhimba ialbum yonke amasimba lawo ngeke umculo kaMaskandi noma yimuphi thiwa ubhimbi ialbum yonke akho ngishaya yodwa ingoma emnandi ubuzo sitshela amanga ku social media uthi wena ubhimbile unjoko udoti loyo thana personally awumfuni unjoko uthi unjoko uza bafethu ubhimbile so bafethu lento leyo bafethu ilapha ingoma zokhuzani zomthandeni zomdumazi zomaganga zishaya amamiliyoni ama views obani ama views yabo ithina lawo ke mhlawumbe kanti kunazokho uma kuthiwa kukhulunywa ngo 28 million views yithi labo so ithina kumele abaculi laba sibatshela izinto constructively ukuthi bafethu edani kancane la khuzani ugangile lapha mfethu awuphinde mfethu uzama ukuthi ukhuzana ngasona silima unjoka ngasona silima bonke abaculi basikala futhi bangabantu njengathi bayabhosha nabo bacabanga nje nabo njengathi bayalala ebusuku bebheke phezulu befunde ukuthi bathini abantu ngabo belalela ukuthi bathini abantu ngabo so bekhona isilima sithi na hayi Mgibe yikani ukhuluma ngamasikhala wasacima hey thula wena oqawe wadatha unayo idatha bese ngibuya la wakumele ngithule mina bafowethu uma umgwaqo wangakithi waNongoma kumanje mangwane drop ngihambe ngimiswa ngabantu bebonga Mgibe siyabonga Mgibe into oyenzayo ngokukhulumela umgwaqo wangakini kwaNongoma namanje futhi ngisawukhulumela bafowethu umnandi sihamba kamnandi
ngemoto enkulu nje uhamba kamnandi ngale even u100 yawufaka nje uhamba kamnandi. Lezi encane u40 nje uright uhamba uzofika la obheke khona. Ngoba yini ngangeke ngivume mina ukuthi umama uNkomo konjoko athatha ama grader akhande ngawizisa zemisi yabantu angayenza ama grader into aphumele yona la ukuzana kuphi emkhandlweni. Ngangeke ngisho futhi angisobe ngathula kubheda. Angisobe mina ngathula kubheda ngakithi. Cause ngiyazi ukuthi uma ngikhuluma akwenzeki into yami ingafiki la ngifuna ukuthi ifike khona. Akwenzeki umuntu engimbize la ngathi akahlale phansi ingafiki yena ivideo akwenzeki nangelodwa la. Sebaningi abantu abakhulu abangifonele enibahloniphayo nani engingendaba ke mina nabo. Befona bekhuluma. Bebonga abanye. So angeke ukukhuluma iqiniso. Uma kumele ngiyife iqiniso ngolifake iqiniso kumele ngikhulume iqiniso angisobe ngancethezela ukuthi ngithandwe yini mina. Abantu mina abangifolowayo bangithanda nginje. Angeke ngede shukela lokho. Ngijela ngihlehli. Kuyimanje kumele ngithule ukuthi ikhansela la ngakithi angilazi mina. Nalo futhi alingazi. There is no ngathiwa awumazi umgibe ungawadi1. Umgibe uyena oyedwa umfana wamandlakazi obuya nga2 ngenyanga ekhaya. Awukho umcimbi engafika ngithi kuthiwa imbizo ibizwe ikhansela ayikho. Alingazi khansela ngithi nama ngilazi asasani. Yabona? So kumele ngithule konke into lezo kumele ngithule kodwa mina. Yabona? Ngeke mfethu ngithule bafethu. So nje bafethu ilabo bafethu ngiyabonga bafethu ngiyanithanda ngohlezi nje futhi ngithanda abangifollowayo abanye nje fiseke anendaba nabo abanye nje indaba nabo they must go away anendaba nabo if ungangifollow ngendaba nayo lo mfala ekhanda uma ngifollow ngendaba nayo buka ama video ami wadlula indaba nabo ayondlana ayincengene futhi dango school out. Hope you understand.